Kembali lagi ke lapangan nasi manis. Ada kejadian guys, Turik joki. Kenapa Mas Turik? Fajiru ya Allah. Ada insiden keng takmil lo guys. Tadur dia. Tadur. Merecol sekali nebeng lah. Menjauhi mana virat Jon. Kita ocol, anyam kita ocol. Kan aja. Wah, din ruah. Oh ano, apa nyaman? TK 0 kecil. TK muslim. Oh, TK musliman. Mari ocol lah TK muslimat tuh. Ada perian. Apa ria? Sarjana muda. TK yobok melolo. Palang bersama ada nyelonop pun banjir lah coba tahu video todus sejak nyelonop. Lestari deh dong. Hah? Lestari deh kan. Apa? Subinin nah. Oh, berarti genten nah. Iya ngerapa ngeten kan subinin. Iya. Ada siapa sih di mere? Si Rajo? Ini yang kecil guys, anyar mas, segini. Mendatang boleh anyar guys. Kita baru loka. Si mulus guys. Mari ocol ging. Ri silabu, sinabra. Andi berapa biki lah mas, kandeng nih mas. Telok. Ini telur basang. Besar aja saya dapet. Bahalin. Oh. Nyaman apa deh kita? Oh sarjana. Montanduk pas nggak payung ya. Oke ya teman-teman, terima kasih sudah bergabung. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ikuti Facebook Dunia Sar Karapan Sapi Madura. Oke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman lekat. Masuk ke pulau.